Pozdrav ljudi, danas ću vam pokazati kako da spojite optički kabel. Pre jače malo od godine nešto, danas sam pravio videoklip kako da napravite UTP konektore, sada pravimo za optiku. Optika je u suštini jedna kompleksna stvar, primjenjuje se i prema internetu i prema komunikacijama za neke uređaje. Znači, razlog te primjene je zato što nema gubitaka i nije zahtevno za održavanje, znači ako se lepo sve odradi, možda traje poprilično dugo. Dakle, ovdje što nam je najviše potrebno je, znači kao što vidite, ja sam to već sve poređio ovdje na 100 pošto radim napolje. Najviše što nam je potrebno je splicer, to je ovaj uređaj u sredini sam. Treba vam nožić za optičko vlakno, to jest sa njim sečete vlakno da bude pod pravim uglom. Klešta za skidanje izolacije, to je skroz ovo levo kao što vidite, za skidanje izolacije sa optičkog vlakna. Treba vam skalper i sečice. Sad prvo naravno, pre nego što će da spojimo kabel, treba da imate priključak optički, to jest piktel, to je ovaj kabel sad, što vidite. Na njega navlačimo ovaj termobonžir što se da vidi. Ovaj termobonžir nam služi da tu gde ga spajamo, da se ne bi prelomilo, da ne bi puklo vlakno tu gde je spojeno, tako da kažem. Sad u suštini ja ću prvo da vam pokažem kako se skida izolacija sa glavnog kabla koji ide kod korisnika. Znači neophodno je da skinemo nekih 30 cm kabla. Ovaj kabel koji koristimo mi ima dva vlakna u sebi, od toga će da upotrebimo samo jedno. Znači neki 30 cm, kako god, nije bitno. Kada izdvojite, ja sad ne znam da li se vidi ovdje najbolje, kada izdvojite, vidite, mi koristimo u našem slučaju zeleno vlakno za spajanje i upotrebu generalno. Kada izdvojite zeleno vlakno od izolacije, možete slovno sa sečicama da skinete ovo okolo, to jest tu ostalu izolaciju. Ovaj deo drugi je malo bio teži jer ima sajl u sebi. Sad, sa ovog istog vlakna zelenog treba da skinemo tu optičku izolaciju. To će da upotrebimo sa ovim kleštima za skidanje izolacije optičke. Obavezno da vam budu čista klešta, to je najvažnije. To otprilike skidamo nekih 7-8 cm. I naravno, ako imate alkohol pri ruci, uvijek je poželjno da prebrišete taj deo gdje je skinuta instalacija. Gdje je skinuta izolacija. Čisto da bude to čisto i sve kako treba prilikom spajanja, da što bolje se spoji, da ne bude nekih problema. I onda naravno kada ste to sve odradili, imate ovaj optički nož, što ga ja tako zovem ili kako god da ga nazovemo, s kojim sečete to vlakno, višak naravno isto. I to naravno mora bude pod pravim uglom od 90 stepeni, da kada se spaja da to lepo bude spojeno podjednako, to jest kada splicer vari, da ih vari podjednako, cijelo to optičko vlakno. Jer to ćemo isto sada i da uradimo i sa piktelom, to jest ovim crvenim kablom što vidite gore. Sada isto mora da se stavi ovaj kabel, ne znam sa koliko se vidi, posle ću da vidim da uvećam, da vidite malo bolje. U suštini treba da lepo ima svoje ležište, gdje optičko vlakno treba da upadne. Sada isto moramo da ponovimo istu proceduru za piktel. Znači obavezno
ako nemate alkohol, barem suva maramica, šta god, uvijek je bolje da bude što čistije vlakno, baš zbog tog spajanja. Sad u ovom slučaju, kao što vidite, Pictel ima deblju izolaciju i njega ima poseban žgljeb na ovom nožiću gdje se seče, znači gdje i on upada. Uvijek gledajte da ne bude do samu ivicu, nego par milimetra malo više, znači ne mora do samog kraja da se stavi kad se seče u tom optičkom nožiću. Ovdje, kao što vidite, sad ne možete da vidite vi najbolje, sad će da vidimo, tamo uvećam, kako to izgleda u suštini. Treba ova dva kraja da budu veoma blizu jedan drugog. Imajte na umu da splicer sam približuje kablove, to jest ta vlakna dva. Da vidite kako to izgleda, samo da autofokusira ovaj telefon. Znači to je nešto otprilike tako, i jako dele kao da je bukvalno na sredini, sada da ćete vidjeti kada zatvorimo kako to izgleda. U suštini splicer ima u sebi kameru i tačno prikazuje kako to izgleda. Znači evo, lijeva strana vlakna nam je bliža nego desna, ali opet nema potrebe za brigom, sam će on to da koriguje kako njemu odgovara. Naravno, možda koriguje nešto preterano, ali do određenog dela. Znači dovodi ih u položaj u kojih je splajsuje ili vari, kako god hoćete nazovite, i kao što vidite to postaje jedno vlakno, kao i pre. Ali samo što je problem kod tog vlakna je da je tu slabo da je spojeno i onda dolazi nastupa na snagu ovaj termobonžir, to je njegova uloga tu stupa u akciju, gdje on ne dozvoljava mogućnost da se taj tu deo kabla presavija. Ujedno, ako se tu presavija, može i da pukne i nismo ništa onda uradili. On će da čisto obezbedi da taj deo vlakna se ne presavija, ujedno u sebi ima i metalno parče jedne konstrukcije koje to isto ne dozvoljava, a s druge strane, sada kada se sjedini uz pomoć temperature sa vlaknom i izolacijom od oba dva vlakna, ne dozvoljava ni da prašina neka upada, ni ništa drugo da se desi samo vlaknu, to jest da se pomera termobonžir, da šeta po vlaknu, kao sad što smo ga mi malo pre dovukli do dela gde treba. Sad u suštini čekamo nekih 20 sekundi, 20, 25 do 30, sve zavisi. Onda splicer, kada to zagreje i ohladi istovremeno, može da se ugasi, više nam neće trebati. Možemo da izvadimo isto, naravno, kao što ja radim, moja preporuka je da se izvadi to malo, se ostavi se ohladi, jer poprilično je vruće. I ostala procedura se odigrava na banderi. To ću da vam pokažem kako izgleda sada. Kada smo sada na banderi, kao što vidite, ja sam već otvorio kutiju, sada treba da ovaj deo odšrafim i da vam pokažem zbog čega je ostavljen onaj kabel onoliki, to je zašto je skinuto onoliko 30 cm izolacije i to. To je iz prostog razloga, zato što ovdje taj kabel kad se stavi, on ide u ležište dole i mota se u krugove. Samim tim da bi mogli kutija da se otvori. A sada ću vam pokažem kako to izgleda kada je to sve završeno. Kabel se stavlja tu, to je onaj termobonžir, mota se i na kraju izgleda ovako. Znači sve dolazi tačno u svoj deo milimetra i ništa ne visi, to jest nigde nema nikakvog viška, sve dolazi knap ako ste radili kako treba. Sad, naravno, sve zavisi, što se tiče ovog dela mi smo tu završili, naravno, ali sve zavisi, ima razne kutije optičke koje se na drugačije načine pakuju. Ovo je procedura sad za ovu vrstu kutije, uglavnom, šta da vam kažem. Nadam se da sam vam pomogao, da sam vam, dočarao nekima koje to interese, kako to u stvari funkcioniše putem optike. Nadam se da ste uživali i što da vam kažem, vidimo se uskoro u nekom novom videoklipu. Pozdrav!